Hallo. Was guckt qui aden? Leo Flip è un'eccezione in te Mädel. A fons anche una rarità. Sco in Biaresvals montagnardes. Ciao. Indi vuoi tu? No? Tu lo sai. In tutte le regioni romances si sminuisce la popolazione on per on, ed il pli fetg in la Val Mädel. Wo sai wel in je feest? Dat is je die. Al pievel de cavante resignavals els batten bo pli per mantenezzi tjoi. Ils davos 10 ans a Mädel piars 17% de ses habitants. En gina altra vesna ancora monja alla di gren schi frappanta. Oz viva mo pli 366 personas e las no fracziuns de la Val Mädel. Per kleed staan deze gemeente Medelushaia, als je afrossi. Un pli deplorabel. No, là, on s'aviedon. Aviedon? Ne? C'è monta questa di gren per quelles e quels che restan. E c'è conseguenze alla depopolazione per la vita de minche di. Für uns ist das eine Chance, ja. Ci sono teschi fosse resignazione, ci avessi avuto il coraggio di sorprendere quel presidio. Il minchiedì è in val che pare de se svidà, il minchiedì Medellin. Nus tein lavar os forse giorni 10 minutos plebaut, perché nus essen io ad horas sel bus. Quante meter så är vi små de skolai, att vi spikan sel bus. De PI non dat in a scola primaria in te Mädel. Per quai va nos era la scolares ed il scolars della prima toccano la sisavla o muste. Insieme con ils affons del scalimaul. Flott, che das vai in stazione. Sono lei che stavo correndo, ste vintigate. Grazie. Per la mai, quando mi chiedi, è flott, senza vidica. Oh, jetzt sieht man das gar nicht mehr. Das gehört schon im Alteisen. Aber so eine neue kostet 160 Franken. Oh, questo è un ordine. En bij. Zes contention waaien. Jetzt ist schon Frank. Qua fa solo in tec mal do quei curios, abandonaus cosa chiesco in fos non bene in. Ja, ich wic abandonau del tot a boradia, per sabiradia, per schon. I manco contact manco fetch. Lo vuoi se sono alla valle, ja? Io so che c'è quei proprio da quei tille beden, da quei jan via la. Posso we eens maar weer? Wat zei jij er niet? Ik stel niet als je en die saus con la bontat. El Grigiun cresce la popolazione. Ils davos 10 ans per 4,8%. Il pli ferm cresce ella in la regione del Plaun, pia a Flem Trin Tumain, pona tots recent favogn a domat. La regione con la più grande tigren della popolazione è la Surselva. Ed in Surselva a Mädel piars ils biars.
Da pils on 60 va una voce in Mädel. Lio ha il 2017 ed è nata a il Sulet in la Val. Qua noi una fotografia del 1920 che ha se mo in partizione a zwar al stelem bas na questo grons quello al stelem out quei mo de coraglia platta aveva escola da dacla o quei era per plego fei grandes famiglie con tocken 12-15 fons. Also so deze fons era numerose famiglie avevano. A certa dotja no era la regola lesio di. Se una famiglia aveva mo dus tres davon era quei un'eccezione. Da quel sens. Lui viene on, fiano in sbargazza da in 1950, ma io quei una fotografia, poi il sens io ma aveva scuola. Cova in usal stelem bas, col scolast Giuseppe Lotz. Al Mademon, al stelem Mazaun, col scolast Leo Pali. Quarta giornata sisavla classe. Nou io ma aveva quel sens, poi 1950. Io se vaia detto che io se staus na vena, venius 1960 giorni na vas. Allora io giu 20 giorni scolari della prima classe. Tons vai io mai juble. Quando instant die forse aveva un imper a fons da Luvresi Asters, era in quella valle. E brigliava il mir se sonce ma il mir de fermada. Ad aveva Luvresi, abitava in quel vic. Nie la val. Also fons da quando ma una scuola qua. Bei 4 giorni 6. Allo al da vosonce vai da scuola, vai un co una fotografia. Lui era il diemba chance reduzius marcante mein. A scoda vos, la pleda vosa fotografia. Qua anche alla scuola da Mädel è venuta Serrada, con la scolasta Evelina. Ja, io sono deplorabile, aber per gleich, sto in dieser Biomointe Mädel, ja, forse da Marie. Cos'è quel proposta che veniva in causa? Och quei tot curioso. Ja, emotional mein fei schon nicht mal. Geht tot weit. Drau ju stores, wie in vetta ja. Allora naturalmente quando si malesta per tot. Ja, era un planeu las crones. La table era scritta per ple pleine. Tot wit. A ce faceai vos o da costais uns mai non comidlos? Eu son quando eu piau registro proprio in quella val a 34 anni, sabo semplicemente radio con tot. Eu ai os sonho platza a sursaisa. Eu monsi den giumici di fece passo per passo. Eu ai voglio rompere tot en in verstau in mem grand teil e mai veta. Aber quei possibile che indice vos mais na ventus mais in auto liuca sta per de manaivel da sursaisa. Questa è a bodoiozza. Momentan sono de buon schilon, adesso un buon pinada per in venda curaia. De in venda medal. Te vinnes en compagnia. Te vas per la Sviss, ne vas a Spazio, vecchis te nicht. A tenka, un tapos te. Colegas, ne vaginas. Quelle las vaginas que se vecchis te pouco.
Die treueste Kundengruppe sind die Pensionierten. Und dann ist eine ganz wichtige Kundengruppe, das sind die Zweitwohnungsbesitzer oder Touristen. Die kommen nämlich und kaufen hier bewusst ein. Und dann gibt es noch der Koch vom Radarstation auf der Skopje. Dort hat Militär, auf dem Skopje-Gipfel hat Militär einen Bunker gebaut oder Radar. Und da gibt es sehr viel Personal, die das pflegen, warten oder bedienen. Und für die wird gekocht und der Koch kauft explizit alles bei uns ein. Und das macht viel aus. Also mit dem Dank auf Schweizer Militär. Depuis 4 mains existe la Società de Musica Mädel-Lugmagn, Popli. Viene la mossa. Jetzt ist eine buona domanda. Io sai, Chierina ci aveva 7 Winkels. Prego. Questo è forza. Qui è un basso. Questo è tu? Ma va qui via. So. Hä? Da come siete mai stati già se la Società de Musica? Un conto de comembers activs. Tu estás a in certo tempo de comembers per suoi fare músicas. In andante, ne vê? A nós éramos musicantes. Prima classe, nós fazemos música para nós em primeira linha, para pievel. Aber bitte, quem é studioso, nós fazemos música com 10 comembers. Hoje ontem estamos em Gladys, wenn es um Pro. Mir acho que quando comembers têm steira música, tornasse na voz. Vesse no diu, vesse nos diu, aber sem trinon, quello sem caracial per sligar se la música ni beach, se stau 3-4 ti han dit. Karen, con la musica da gioia. Tocca da voz no studi. Questo è stau. Per moment, non sai mai aber. Lama sai bi da aber. Oggi sas se divertisi in cibi modo da maneras. Che coi esperto un bidau, che la musica è bi ple. Alta se lo mirai o in grande testa. Musste se mir nicht mit Mass. Oh, Coco. Oh, Warte mal. Che reazioni sono dato la popolazione? Feit poucas. Ci manca parada. Festas de Brasília, ani, dit, ci manca. Aber minim. Also gostar feit poucas. Sodali. L'unic che resist en la val è Felix Venzin. Dapi 2 ans è el pensionaus e dapi lu ancora el in a successiun. Io posso sempre vendere anche in gas. Da cubiche? Alla gli va tot ven, tot che ne ven. Scuola ide tot che va, allora quella pli. Also io le vendo Projekt tot zusammen, plus habe die Ziele tot, aber qua sta un grosso bu cercau. I non voglio faccia quel bu sta cercau un grosso. Lo sto mi einfach zu an mit lavoro pu spentisco hobby. A fenta finio forza a fa parte si las abitazioni in stock eigentlich quando di per month fosse qua. Abitazione per abitazione venda l'ulet. Con in der Garage zusammen an. Go seconda abitazione. Per 9.000 francs ha il scritto da vendere. Sai se ti usessi me mi chers, te comprami da qua.
Ele sai bom na polícia, que é sempre bom. Questi greve di oggi, che poi col prete si sente di fare una forza di un pau, questi, così, non ha prezzo, è buon per il pli, la nostra regione, che non è bello, è buono, ninguém che vuole venire pli. Aber so essen Sie viver da quai? Also io sono vivuto in Dreck, acho que di, adesso che fosse possibile da vivere. Da klaar is dat boom, maar ik sta hier Otterleval aan koe. Ja, hij een berg komt dus Otterleval. Also die giu a koe, bij ja, se vi van drie. Dat is schon die. Il garagist, Anfranegin comprader, alla vesnaunc en quella de pidusons in Bosche, senza succes. Rico Tur è presidente comunale de Piglion Vargau e gli sti suente mesi de quelle ores normalmente in bureau. Poi è una sfida di domani nou jout che ha il coraggio di vivere, di voler vivere in una regione intic, della vart forse intic, le montagne, vuol sto vivere bugen le montagne, in sto gude intic, quella libertà, vi bugen la natura, aber ja Platz de lavoro hai. La bar per il cielo, ma da lì. Ecco qua. Quali sono la fare de pauze se si pau caiut quella val? Oh, cielo in te me, da lai ne meine gine di un bianom, ma sono biaons, il biase. Quindi, qua viene insieme tanto aiuto, quella sera, poi avremo un'attrazione, cioè la gioventù ne ha dato febbre a Breia di tenere grazie. Ja, dina, col pleva non si dina la sala plena. Cos'è quel per bus di sta qua la val, ci vedi di quei pauci? Oh, per noi è bene, noi sgudin, abbiamo contrario tutto. A fine sposare, questi ultimi vanno. Scoia alto. So in se fanno te conto. A bus les es bitte. Na, nu stehen sie hier. De co? Per ihnen wenn es dus manages, per ils. Nu vrein tot slointek. At cervise nu essen lei wieder quella vala nu stehen. Poi è fix. A bus les es bitte na ven. Oh nein, erst nicht. Im Koi lassen war. Sono eigentlich contenti. Als juvenil, das nos eigentlich tot. Insieme non tenim clar insieme. O lo sai coi. Ja, forse integrato, ci fosse più bene, ma questo è un integ familiare. Per me constato usce. È importante che nos vejam. Quando minha dia estás boa da lavar, não venho força velha. Mas sai boi com auto. Mas é importante. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne finanzielle Zustupfe überleben kann. Es ist mit Hilfe von Berghilfe und mit Hilfe von Gemeindedarlehen entstanden. Und jetzt ist das nichts, immer noch nicht selbsttragend. Und ich sehe immer, wenn jemand leider stirbt in Valmerl, dann verliere ich einen Kunden. Weil das sind die, die wirklich immer gekommen sind. Und dann weiß ich nicht, was die Zukunft bringen kann. Weil es gehen mehrere als kommen. Du, Kitty. Ja, Kitty. Du
komm runter. Komm. Du. Du. Sollst du baden? Der Älteste und der Frechste. Du gehörst hier. Schau, du musst hier gehen. Hopp, hopp. Hey, hey. Warte. Das gehört so dazu, das ist unser Ritual. Wir sind ja als Fremde hierher gekommen, aber wir haben nicht das Gefühl, wie soll ich sagen? Es war von Anfang an viel vertraut. Es war sicher schon auch, weil wir auf der Alp waren. Wir haben die Gegend schon ein bisschen kennt. Wir haben die Leute und die Mentalität haben wir zu spüren bekommen. Und so ist wie die Vertrautheit mit den Menschen ist einfach da gewesen. Und so kann man sich einfach wohlfühlen. Wieso wir hier hochgekommen sind, wir haben so auf unser Herz und auf den Bauch gelassen. Betriebswirtschaftlich wäre es viel interessanter, wenn wir dort geblieben wären, wo wir schon waren. Aber ja, man lebt ja nur einmal. Ja, Willi, hast du das? 72 und 73. 72. Ja, die gehören zu der Fabina. Zu der hier. Aha. Da. Ja, sono contento che ho un flauto che cazzo per lui da che forse vidi ni che sai poi ja, sei die ja gleich, ha. Wenn ich jetzt das vergleiche in unserer Region, wo Silvia und ich aufgewachsen sind, ein Landwirtschaftsbetrieb, auch wenn er nicht so gross ist, können zu kaufen, das ist fast eine Chance, also ein Ding der Unmöglichkeit, weil der Druck ist viel grösser. Wenn man denkt, in einzelnen Familien, wenn 4 Buben sind und 3 davon lernen Bauer, da geht nichts weg. Oder die aufhören, die gehen es gerade dem Nachbau. Aber, für uns ist das eine Chance, ja. Io credo che dipenda molto del quantum degli auti che sono nella valle, ma poi normalmente della constellazione degli auti. C'è gli auti insieme, c'è gli auti lavorano insieme, e c'è vogliono gli auti che vivono insieme. Se queste 200, 400 persone, io sto a vivere gli auti che sto a vivere, è molto importante. Domenica sera l'improva del Cormische Daumedel. Els ein anche gewunder con members e san continuà a scedir che lor dirigenta, la scolasta Evelyn Giger, state la Val. Alludate anche Lio, a per el in Allegrai Nova. Il match survegnan ils flips in seconda fon. Lio pin Fergliun, a Mädel in Jeva Biton.